agboy-boy ay titibay, Ay kejak pa'y mengerod makaturog. Iswa dituyak pa'y lasalas. Agbuyak pa'y la iti basketball. Anya, ay na aging parbangon ka manun ng agboy-boya. Unay kan, umuna ka lata na maturog. Makasinga ka ba't iti panagbuyak. Anya, ay saus, ada meeting ije barangay hall inton biga. Iso maturog ka kumaa. Tapno saan ka manen amaaldawan. Ay na, promise. Uray maladawak ang maturog. Masapaak ang makariing. Ay asuryo. Ay di nakpagpungtutan si kabaladay. Ingka maturog ko na. Ay, unay kan bakit. Maturog ah. Agbuyak pa. Ay, apo, aldawan ng adda ka pa ila dito yung agur-uraw. Anyat urasan. Nagmayat pa ila di maturog. Adda ka ditan, akutak kasalaman. Anya? Apay bang riring ka. Kinasapa pa'y. Nagmayat pa ila di maturog. Anya nasa papailaan. Kita man ti oras. Alas 10. Nangaton jay init. Ay, bayam ka di ang umato. Danag mo na ya. Di nakmansong-basong-batan iti kasta si kabaladay. Uray nakaigda ka pailaan. Sabwagan kay tinalamis adanom. Tapno mamurmurayan kalakang raw. Ay, huston. Joke only. Bumangon akon. Bigat nga kung ungit ka bakbakitan. Anya tiko nam. Ay, awan. Tiko na bumangon akon. Ay, nalpasan na nagpamiting ni Kagawad Silvia. Ngam awan pa imot nakita arupa ni Kapitan Baladdeng. Wan nga rod. Iso pailaang matiawan. Idi manen napalabas ang nagpamiting ni Kagawad Silvia. Iso manen tiawan. Amok, no apay nga awan ni Kapitan. Apa ito yung? Amok napuyatan manen dayjay ang nagbuya iti basketball. Anya? Kaya nung iso di ka na yun napagapaan da. Kaya ni bakit na? Anya, ay unay matan ni Kapitan. Gapula ang iti kabubuya na iti basketball. Saanan ang maka-attendar iti meeting? Saanan arumbang ibutos tikas jay? Irresponsable mo ta, Kapitan? Mat, pudno tayong bagam. Talaga ajak kayatin nga ibutos dayjay akas Kapitan. Sadot dayjay. Apay ang nakapulos ka sa dinaw ti papanam. Kwa. Di mo ko naan ang mapankapaylaang ije barangay haul. Itatanalpasan ti mitay. Ay, nakababain ka dagiti tattao. Saan mo't nga dyan ti papanakait ay nawaw. Napatag ti pagnaak. Sa dino nga raw. Ijayan da pari Ignacio. Itangal daw dyan baga na kanyak akasangay dyan anak na. Sigurado. Ado man nanti gado alutunda. Anya? Di ka di madanagan ta gibal ko utak iti paraken ka. Ay saan? Saan ka mapan? Nakababain ka dagiti tattao no makita da ka. No ijay meeting awan ka. Ngam no ijay punsyonan. Present ka. Ay nagawan ka tabain mo. Auntie, apay nga awan ni Uncle? Ay na, napan ijay ayan, ti kumpari na. Ijay ayan da Ignacio. Itangal daw ka nung amin, ti kasangay jay anak na. Anya? Sana napan iji barangay hulitay anak meeting. Tagayam, napan nakilanit. Ay, day tangarod ti ibagbagakin ni Uncle mo. Ay na, no adda ibagak. Pasig abar-ibar ti sungbat na. Ay una yan, no kasta ka na iti aramid na. Ay, sigurado asaanan nga ibutos dagiti tattao. Ay, kat makamumatan Awan mati dengdenggan nasa. No anya ti kayat ng aramidon, isulatan. Tapay na. Na,
Ay da. Sumungsungad ka pailaan. Ngam apro sa mo, nday taboksit mo. Hey, nabsugak nga ron. Ado ti sagana da pare Ignacio. Ada papaitan, minudaw, igadaw ay na. Anya. Ay napnekak iti papaitan sika. Ay gayam, imay nituyong. Nakuna na asap-sapulin da kadagiti tattao ijay miteng. Kahit Kay, imbaga kasaan ka anakapan. Gaputan na puyat ka iti kabubuyam iti basketball. ay unay kan. Imbagam kumamet nga da napatag anapanak ah. Na, tasuruan nakit din nga gulbaog. Amaw, nagalas at talaga ti ugalay. Ah, unay kan. Musa na balay. Mapanak iti barangay hall inton bigat. Nukas jati pakita ni baladeng ka dagiti tattao. Ha, awanan. Awan to namnamanan inton eleksyon. Wan nga rod, tunggal adda activity iti barangay hall. Iso ti kanayon nga awan. Iso nga inton umay nga eleksyon, talaga adjakon ibutos ni kapitan. Oray siya. Siguro, iti sa nga pulo a plataforma na hindi napalabas apa nagkakampanya, may sala, tinatungpal na. Ha? Kumay. Nakuna na iday, nga unaan na ti pagimbagan ti barangay. Ang manya nga. Unaan na mo ti pagimbagan ti boksit na. Ha? Yan, maasarakin ko na. Idi sakbay na nga bak akas kapitan. Managising bait. Tunggal masabat ko. Idi nakatugawan. Na, paslapong dulan na masabat mo. Ni, si ka magayam aso. Di napay ko na. Anya? Namiting hindi barangay hall. Kanayon nga awan. Ang napunsyonan. Present always. Oh, una yan. Nay, aldawan, yung kaririing mo pa ilaang baladeng. Naganasak ti naturog ba kay? Nagmayat nga min ti busog ko di kalman kay. So nagbayat ti turog ko di rabi ay. Ay, Kahit di ka kadimanan mapanije barangay hall. ay saan tal daw matayin. Nubigat ton ti papan ko. Anya? Sana balay tada ni kagawad Silvia jay. Iso pala ti makamo ah. Kastam kadilatan akanayon baladeng. Kayat mun sakit di amaramanan ti unget ko abigbigat ha? Agrobot ako. Mapanak di barangay hall. No napunuanakan ka jaklamon. Anya? Napan ni kapitan di barangay hall, auntie? Wan, taday tamot tinakuna na itay apapanan na. Nagapuak ijay. Iso nga rin nga imayak. Taimbaon nak ni kagawad Silvia nga umayak ka no dito ay. Anya? Ang awan mo ni kapitan. Ay, napanan na nga tamanon. Ay, napo aya. Amangan magnunapan ijay handa na naising. Adapasken ijay ita. Simangpet nga min ti anak na naggapo ijay abroad. Kasta aya. Ay, kit sigurado ang napanmanan ijay ah. Ay na, makaung-unget ni kagawad Silvia. Ngamin, ada resolution anas ka na pirmaan ni Uncle Ballading. Tap na ipanda ko man iji ili. Angam ni awan mat. Mala, di ka madanagan. Ibagak to dayta apaman asumangpay. Nih, sika mo ti masabat ko, ex-kapitan. Na. Apay nga ex-kapitan ti awag mo kanyak Ilmar. Wen, ex, kuna ko nata sigurado maabak ka inton umay nga eleksyon. Manula abulan ti uray na eleksyon na yun. Anya? Tap na mom, agarop 3/4 at tao dito barangay nagsuswan ti mangibagbaga adida ka ibutos inton eleksyon. Tanagalas mo ngamin ti ugalay. Anya? Awan mo dakas nga raramida ka. Anya nga awan? Di ka man agindidian mo apo kapitan. Ay este ex kunak. Oh, kas kumaita. Magmag na ka dito kalsada nga aprosam tabuksit mo. Nabsog ka. Amok ang naggapo kay di ayanda na nabitang. Ay, wan. Naggapuak nga ron ijay. Gaputa saan ka nakapan ka stanti bagbagam.
Na, Nasakit la siguro tinakam mo, Elmer. Tadi ka nakasangbaut, nakipagan. sana day tati pagsakitan tinakam ko. Nudi ka tinagalas nga ugalim kas kapitan may. Nasaya at nagranata, Kapitan Ballading. Oh, apa ito yung? Ay na, makaungungit ni Kagawad Silvia kada kayo. Apa yung makaungungit? Anya manin ayati parekot na dya baak abakit ay nawaw. Ha? Bakong ko na yun? Ay na, inton kuhan manayunan ti ungit na kada kayo. Di kayo mga minapnapan iti barangay hall iti manungal daw. Don't worry, kanakan. Mapanak inton bigat. Anya, kidin aya. Ay na, ta ipabigat yung manin. Aging katawan ton titungpal na. Bigat, bigat, bigat. Kita klaeng no asino ti mangibotos to kada kayo inton eleksyon. Di mitla na pupuutan ti panaglabas ti aldaw bakit? Apay anak ko namday ta. Eke panagbubutos manin ah. Anya ko mano pa nagbubutos. Di mo namnamaan nga ikampanya ka. Hay, mangibabayin ka laang. Ha? Oray saan ka paikit din nga agkampanya? Ta sino kumanga itinamnamaam amang ibutos ken ka? Ayawan, baladeng. Kapoy ti kasta nga ugalim. Adaw, dagiti ka barangayan tayo tinadismayakan ka. Nasakit, tinakamdakan ka. Di ka kumamit agsaw iti kasta. Anya, saan nga agsaw iti kasta kung kunamay? Kaday tamang tipod na. Dito ito, pa'y balay katawan serserben. Dito ito lakit din barangay. Ha? Kas itinakunak itay. Oray saan kan nga agkampanya. Ing kalaangan mang sapul iti paskon. Ing ka makipalanay. Anya? Awan serbe day tapagat lapayag nga isem mo. Tapike. Iso arumbang laan kan ka masukatanan kas kapitan. Oray siya uncle ha? Di yun naman nga ibutos kayo. Ha? Ay, anyan day tangay bagbagam to yung. Ha? Saan ka nga ibutos? Nilangin Valentin ti ibutos ko kapitan. Isumot la ti ibutos da manong Ilmer kan manang Mia. Iso namnamain nyo amaabak kayo. Ay, saan ko makastamit Siyak ti asidagkan ka. Ang mapay nga di nag-ibutaos. Ay, idi damo ang nagbalin kay kapitan. Mayat pa'y mat. Ar-aramidin nyo pa'y madagiti trabaho yo. Ang midagbayak ay naawanan. Aging kaabarang-barangan yung ti trabaho yo. Anya? Kaya pa'y sumat. Ura ag sakit tinakam nyo kadagiti tattao. Tanasakit mo tinakam da kada kayo. Gapo, taado dagiti nasken ko mga aramidan nyo. Ngam diyo inar-aramid. Ha? No, hindi ikit nalada kami lang iti isem mo apeke. Ita, no. Saanen? Ipakpakaunakon. Di ka man nag-isem-isem, Apo Kapitan. Di na ka maala iti kasta nga isem mo. Unay kan Elmer. Kaslawan ti nagkakaduan tayo iti kasta nga ibagbagam. Aggagayam tayo saan pa nga ita? Inton malpas ti panagbubutaw sa tayo ito aggagayam. Anya, unay kan best friend. Ay, di na man awagan iti best friend. Tauray pa ibagam ahanay. Saan kalat nga ibutos na makasarili ka? Anya? Pudno ti bagbagak. Isu nga ure panggat lapayag ti isem mo apike. Awan, di na kaibutos. Naabak kan. Oray siya, kapitan. Di nak-isem-iseman akas na. Ngamin, saan ka matlaing nga ibutos? Nalawag ka din. Apay nga Mia. Uray si kamutan. Kasta mutan ti saong kanyak. Ay, nasakit tinakam ko kan ka, kapitan. Tapno amom. No di mo kumangamin kayat ti masinga, iti awan ka is-iskan ng aramidem. Di ka kumandimaban kapitan. Sa bagay, maabak kanto matkit di Agbalin kanton nga ex-kapitan. Anya? Pudno ti bagbagak, kapitan. Uray po utam.
amangan no ni bakit mulaang ti mangibutos tukon ka. Ngamin, uray dagiti kakaanakam sa bali ti ikam kampanyada. Nagsasakit mo ti panagsasauyaw. Ay na, saan ko makastoy ti panagsasaumi kada kayo, kapitan? No amuyo kumamit nga aramidan ti trabaho yo. Aw, apayakas ta ti panagsin na ay mau. Awan at talaga. Awarin ti panagtalag dagiti tattao kanyak. Di dakon kayat nga ibutos. Katanyangay nga raw, no nasaya at kumatimpak pakitam dito'y barangay. Mayat kumamit dagiti tattao amang ibutos ken ka. Ang gapo taday talabagin ti pampanunutam ay awan ah. Diyak mo no anya ti rupak nga isarang kawinton pa nagbubutos. Ay katpuskulim aday tarupam. Ha? Kas panang papuskul mo, numapan ka iti punsyonan. Anya? Itapay ang mapanunot mo day ka. Ay sos, naladawin balad din. Ay nawano na talaga. Nabakak-bakat. Awanan. Saan na siya ti kapitan? Di ka man nagsangit-sangit na kasta balanday. Nupod numat laeng ang masayangan kay ti trabaho. Idi kumapay laeng, pinaneknekamon kadagiti tattao, akabailam ti tumakder kas kapitan. Gasaman naman, uray napatag ti pagmimitingan iti barangay hall. Adda kalata dito'y balay, anagmayat ti uurukam. Maal-al dawan ka, gapo iti kabubuyam iti basketball. Di mo panunutan, nga datattao nga uray kan ka. Ay, salbag na ita basketball. Awan sir-serbi na. Hey, nuapay nga minatunggal dagpas kain ka, awisin dagtumang ngamain. Anya, papasulam ida, kan ti buy-buyaam. Ti papasulam kat day tabagim. Ti kunam kit day, sadot ka kapitan. Kan ti lapakab sugam ti pampanunutom. Sakit ti napasama kanyak. Jak maklon ti pandakabak ka. Ay na. Agbabawi ka itaan, tanaladawan ti amin. Laklakayan kanto, ngamin asa daw. Kapitan asa daw. Anya nga ita, uray agsangit ka iti dara. Awanon, nalpasan ti amin. Ay, nawaw! Aramidan ti trabaho. Tapno agtalinaet ti panagtalak dagiti tattao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.